Ovaj pristup predstavlja mapu života koja povezuje individualni razvoj, ja, međuljudske odnose, mi, i univerzalne zakone i vrednosti, to. Biće napisana serija izlaganja na ovu temu, u kojima ćemo razmatrati mnoge oblasti života iz ugla ja, mi, tio modela, od ličnih potreba i granica, preko dinamike odnosa i komunikacije, do dubljih moralnih zakona koji oblikuju naš put. Cilj ove serije je da vam pruži alate i uvide za jasnije razumevanje sebe, zdravije odnose i usklađenost sa vrednosnim horizontom koji nas sve povezuje. Idealni ja, mi, to model kao svetionik. Zašto svetionik, a ne kompas? Kompas pokazuje pravac, ali ne vidi prepreke. Svetionik obasjava put, ali upozorava na stene. Idealni ja, mi, to model je jedno i drugo, pokazuje smer ka višem smislu, ali istovremeno otkriva deformacije i opasnosti na koje nailazimo. U idealnom slučaju model je jednako straničan trougao. Ja, stabilan temelj, jasna svest o sebi i odgovornost za svoje izbore. Mi, zdravi mostovi odnosa, otvoreni za razmenu, a čuvaju granice. To, vrednosni horizont i univerzalni zakoni, božanski deo u nama. Ali u praksi trougao se retko održava savršenim. Na njega utiču skripte, naučeni obrasci ponašanja, iluzije kontrole, društveni pritisci i nepredvidljivost to. Zato svetionik nije ukras. On je orijentir koji stalno podsjeća na kurs, bez obzira na promjene vremena ili morske struje. Ja, temelj svetionika. Ja je unutrašnji centar, oslonac i stena na kojoj svetionik stoji. Bez stabilnog ja, čovjek postaje poput broda bez kobilice. Svaki talas ga prevrće. Osnovne osobine, integritet, dela odražavaju unutrašnje vrednosti, bez skrivenih kompromisa koji nagrizaju temelje. Samo održanje, fizičko, emocionalno i mentalno zdravlje održavano dugoročno, a ne samo krizno. Samo promjena, spremnost da se kurs menja kada se pokaže da vodi u plitko more ili oluju. Jasnoća potreba, razlika između stvarnih potreba, goriva i prolaznih želja vetrova. 5. Odgovornost, preuzimanje posljedica umjesto prebacivanja krivice na talase i vetar. Rad sa skriptama u ja znači otkriti koliko je tvoj unutrašnji glas zaista tvoj, a koliko ponavljanje tuđih pravila koja ne služe tvom razvoju. Mi, mostovi i mreže. Mi je život između obala. To su mostovi poverenja, luke saradnje i plovni putevi razmene. Bez mi svetionik svetli uzalud, nikoga ne vidi jer nema ko da priđe. Osnovne osobine, poverenje sa granicama, otvorenost, bez predaje integriteta. Reciprocitet, razmena u kojoj ni davanje ni primanje nisu dužnost, već prirodna posljedica povezanosti. Empatija sa jasnoćom, razumevanje drugih bez brisanja sebe. Održivost odnosa, mreža odnosa koja preživljava krize. Kolektivna otpornost, zajednica koja se oslanja na to, a ne na lične koristi. Rad sa skriptama u mi otkriva koliko tvoja socijalna uloga proizlazi iz istinske povezanosti, a koliko iz očekivanja sistema. Pristojan građanin, uvek dostupan prijatelj, idealni partner. To, svetlo i horizont. To je božanski deo u nama. Ne u verskom, nego u univerzalnom smislu. Izvor energije, smisla i zakona koji prevazilaze trenutne okolnosti. 7 zakona to. Cena, granica, povezanost, istina, razmena, prolaznost, rast kroz odgovornost. To je nepredvidljivo. Ne zato što je haotično, nego zato što je veće od naših planova. Zato rad sa skriptama bez uvažavanja to ostaje nepotpun. Lako se pretvori u tehniku manipulacije ili pukog prilagođavanja sistemu. Rad sa skriptama u to znači pitati da li ovaj obrazac odražava nešto veće i istinitije od mojih trenutnih želja i strahova. Ako ne, skripta je samo balast na palubi. 4. Narcisoidna iluzija kontrole. Veliki neprijatelj svetionika je verovanje da možemo sve kontrolisati. Ja, mi, to posmatranje skripti relativizuje tu iluziju, pokazuje da ja ne može kontrolisati mi, odnosi su dvosmerni. Mi ne može u potpunosti predvidjeti to. To daje smer, ali ne detaljan plan puta. Oslobađanje od iluzije kontrole ne znači pasivnost. Znači rad sa onim što jeste, a ne sa onim što zamišljamo da jeste. Suština i forma, božanski deo u nama daje energiju i smer, ali forma tog puta mora ostati prilagodljiva. Mi i to se menjaju. Zajednice rastu, zakoni se otkrivaju u novim oblicima, životne faze donose nova pravila igre. Najveća zrelost skripte je spremnost da promeni formu, ali zadrži suštinu. U idealnom modelu ja ostaje veran istini o sebi. Mi ostaje otvoren, ali ne gubi integritet. To ostaje konstanta u smislu i promjena u formi. Dinamički proces usklađivanja jedna. Ja prepoznaje potrebu, svestan svojih skripti i granica.
2. Mi testira potrebu, odnosi daju povratnu informaciju. 3. To filtrira potrebu, usklađuje se sa univerzalnim zakonima. 4. Koriguje kurs, prilagođava formu, čuva suštinu. 5. Mi i to se osvežavaju, mreža i horizont se stalno obnavljaju. Ovo je beskonačan ciklus, ne postoji trajno idealno stanje, ali postoji trajno svetlo orijentacije. Zaključak. Svetionik kao unutrašnji i spoljašnji alat. Idealni ja-mi-to model kao svetionik nije mapa sveta, to je mapa tebe u svetu. Kada ga koristiš, ja ostaje čvrst temelj. Mi ostaje mreža koja te ne guši ni ne gubi. To ostaje izvor koji te nadilazi, ali te nikada ne napušta. A kada trougao nije jednako straničan, a najčešće nije, svetionik pokazuje gdje je deformacija i podsjeća da se kurs može korigovati.